Gikundi kia athinjiri atumiria na etikia ba kanisa ya Methodist muthenya jwanarua ni bambite kambi kotine ya MAUA bakienda gutaririrwa ina umwe wao ari uria baguchwa akirikana gwikirwa mpene ni mabisa baborithi akezanaga irio bya utethio kiria karibare barumeri ni mparantere cia kamweline amwathi batongeretwe ni mishekana kene bonekete kuorota mutongeria wa kanisa eu niwe Joseph NTOMBURA bakiuga niwe utumite ekirwampine. Dennis Mugendi na Ntotariria. Toni mwambiririo jo muthiriro. This is the beginning of the end. Nakaruru kiri kainda mbere ya mara ata ithe atongeria bakanisi ya Methodist bario askofu mishekikana ke Jacob Gituma na bangi wamwe na shirika niba kuonekana bojureni kotini ya MAUA igembe South iwokia kiaku na kionikia umwe wao ule ni mutumiria agwitwa Kirema gwikwa mithatene nyume yabo gwikirwa mpengu bakiejana irio bia utethio ntere ne cia kabase mutua tigembe North kira kia tureta MAUA law courts kaire ni tukuma jaojo twawatana twina corebe tukuma nkobo tore kuririrwa muno ni atongeria na Kristo bakanisa ndene ya Kabachi Circuit yetawa Keoi anto bari na mpara embe na bagete mbeu ya kwanda atongeria bara bejire batuona nikenda tukoorganize bya kuria twita kubona na kubaikiria umwe wabo ni mutumiria number 1 ndene ya Kabachi Circuit weta wa Kirema. Henry Kirema nwe watumine kanisa ya tuorganize to wiki iro na tweta ngari ithatu ciojuri bya kuria bya ntubau metu mingau iri bya kuria bya mithemba yonthe mutongeria wa Sinodi weta wa Reverend Bishop Kithure atumana auga bya kuria biubika eyanwa lene kanisa ibitore bieyanirwa njirene no ntokana ke Gituma na Kristo ba kanisa u batebwire totonya kanisa ne ukairi tukiona ya muchetho borisi yerira una ngare twerwa tonya ni ngare na bwinde fairo yurite kotini na iria Kirema thitangi nayo kana mumuthitanga magi baikiti askofu munene Joseph NTOMBURA na askofu Kithure ni kuthura Kirema bakimwanda irema ria gutuma Gituma na kanake kunenkana irio utethio kanisa ya Methodist thina ni Bishop Kithure na Abraham Minister Circuit na NTOMBURA presiding bishop urokwatha na kanisa amemba ne bawato bakingelawa ndibe kanisa ni Methodist rurite na gutwika nsobi ya gutangatanya utongeria bwayo kuntu iri gasurire gakwaruka mpu ndomba ijiriuga ni komenyekana John Mwambiro nkuru iri nyuma uite umpundu na utongeria bwa muntu uyu itwareane na bwo 2014 na akarua kinyithia miaka ewe 2022 era bati kuritaya aria kuitikiria kuuma na ndi kanisa kamitekete kanisa Methodist mateka na nikamitongeretie na inya na tuturua Methodist ndende itire kinyetera turea na tumara na turea na nwe na tuyukia mathige na twaria barabarene na twita ofisine cionthe cia thirikari wherever kinya judiciary everywhere mwanka NTOMBURA auma within this month and the next month NTOMBURA must be history no ntombi kuma agasinya the presiding bishop na rere wetekere kanisa Methodist itawala ametawala na inya na no ntukwena barana ba beneficiary onto ya Kithure na Abraham baba kwa razi their own agent ba NTOMBURA kameme na agent wao no ntu mutumiria number 1 na program ne ciao nimbio to maba muwathethia nende batwe mwito yotu yo mwake NTOMBURA must go and he will go uteke akilingitu kageta na tote stop on anything mwankete tekinya ko watu iborisi tekinya we kwa ndene koti
nikageta twendene kana turenja. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya MAUA, muciini o MAUA, kaunti ya Meru.